Ja se zovem Robert Oroz, trenutno se nalazimo u jednom selu koje se zove Luke, koje je udaljeno 10 km od Fojnice. Tu sam rođen, tu cijeli život živim i vjerovatno ću tu i umrijeti. Nikad se ne zna. Tu smo provodili ljetne raspuste, lovili ribu, peševe, žabe, kupali se, raftingovali, spuštali se niz ovu rijeku. Tada je ona bila, koliko ja pamtim, mnogo veća. Neki od prvih malih hidroelektrana posljeratnih koje su napravljene u Bosni i Hercegovini, napravljene su baš u Fojnici, na rijekama Jezernici i Kozici, poslije toga i na Borovnici. Tako da nam nisu mogli prodati onu priču kako su to nekakvi mali objekti, nekakve simpatične male vodenice koje nikome ne štete. I kada smo vidjeli šta se sve događalo, odlučili smo da spasimo ovu našu rijeku, jer to nam još jedino preostalo u ovom kraju. Jedino oružje koje smo mi tada imali bila je masovnost. Imali smo jako veliki broj ljudi i u svako doba dana, noći kada je bila potreba, kada bi mi oglasili da je nekakva uzbuna ili da su nekakva dešavanja u Gotiši, vrlo brzo bi se skupljalo jako puno ljudi i to nam je bilo jedino i pokazalo se kasnije efikasno oružje. Pronašli smo da su građevinska i urbanistička dozvola za ovu malu hidroelektranu izdane isti dan, broj za brojem, što je faktički nemoguće i to nam je bio jedan od glavnih argumenata, jer mi cijelo vrijeme nismo ništa rekli, mi smo samo zahtijevali da se ti radovi obustave, da se bager povuče dok sud ne kaže svoje. I tako, ne sluteći šta će se dalje desiti, mi smo tu proveli i mi, i taj ravokopač, i zaštitari silni, narednih 325 dana i noći neprekidno. I to je već duga priča. Ima puno nepravde i puno dobrih ljudi. I nekako kad se te dvije stvari spoje, a kad imate malo tu neku aktivističku žicu i ne možete da sjedite dok se nešto nepravedno dešava, onda tu čovjek pronalazi motivaciju. Mi smo svi ovdje malo u Bosni i Nadžije, što nas više pritišćeš, a mi nekako više imamo snage da se borimo za ono što verujem. Ja lično moram da kažem da u borbi je čovjek u jednom zanosu. I na krilima tog jednog zanasa podnosi razne napade i pritiske na način da nekako se i ne osvrće. Kad neko dođe, kao što smo imali slučaj u Gotiši, da vam neko maše sa ovim ZK izvadcima i da vam prijeti da će vam plijeniti imovinu da bi nadoknadio svoju štetu, ne može niko prema tome ostati ravnodušan. Naravno da mnogi ljudi nakon takvih i bilo kakvih drugih prijetnji odustaju jer jednostavno što meni ovo treba, međutim, kažem uvijek da uvijek postoji veliki broj ljudi koji znaju da rade pravu stvar i da su na pravoj strani. Svaka ta naša pa i mala pobjeda bilo gdje jako puno znači i dokazuje da se vrijedi boriti, da se isplati boriti, da se može uzboriti. Čitav njihov život se nekako veže za tu rijeku, tu su roštiljali kao djeca, dolazili, igrali se, sve lijepe uspomene ih vežu za tu rijeku, plus poslije kada oforme svoje porodice, ovisi na druge načine o toj rijeci, ali možda imaju neke oranice koje navodnjavaju, imaju stoku koju napajaju, dakle njima egzistencija ovisi o toj rijeci, onda to me jako motiviše da takvim ljudima pomognem u svakom aspektu. To je jedan vid, kako bih rekao, privatizacije rijeke. On je tu rijeku smatra kao svoju vlastitu svojinu i ne dopušta običnim smrtnicima da pristupe toj njegovoj rijeci. To je, mislim, pogubno. Ti investitori ne samo da iskorištavaju naše resurse koje trebaju da budu zajednične, nego i privatiziraju te rijeke. Faktički smatraju da je to njihova privatna svojina, što ni u kom slučaju to mora biti javno dobro i mora biti dobro svih nas. Rijeke ni u kom slučaju ne mogu i ne smiju biti privatno vlasništvo. Mi zaista ovdje imamo još uvijek sve te resurse, sva ta bogatstva na koje ovi ljudi koji ovdje žive imaju pravo.
i ne bi smjelo da oni koji biramo, političari, ugroze to naše pravo tako što ga oduzmu od lokalnih zajednica i daju nekim malim skupinama interesnih grupa. Mi u Bosni i Hercegovini cijelo imamo 4 pravnika u nevladinom sektoru koji se bavi ovom problematikom, a problema je pregršt. Znači, to nisu samo rijeke, mi imamo problem i sa deponijama veliki, imamo problem sa termoelektranama, imamo problem sa zagađenim zrakom, imamo problem čak i sa autoputem. Cijeli ovaj aktivistički pokret za zaštitu naših rijeka i konkretno za zaštitu naše prirode, ja vidim kao jednu digitalnu fotografiju. Dakle, što više imamo tih aktivista koji se bore za zaštitu naših rijeka, to imamo više piksela na ovoj našoj fotografiji i imamo bolju rezoluciju. Dakle, što je bolja rezolucija, jasnija nam je slika. Smatramo da je potencijal ovih naših voda, pitkih voda, kvalitetnih voda, daleko veći nego što je potencijal koji bi se ostvario izgradnjom malih hidroelektrana, jer smo svjedoci da u svijetu sve manje ima pitke vode, da već veliki dio stanovništva ove planete muku muči kako obezbijediti kvalitetnu vodu za piće. Mi to još ne znamo cijeniti jer nemamo još uvijek nemamo tih velikih problema. Imamo i tekako šta da zaštitimo. Puno je lakše kada uz rijeku živi lokalno stanovništvo koje tu rijeku ne da. Međutim, imamo puno rijeka u divljinama gdje nema uopšte ljudi. I nažalost, interesne skupine su napale i takve rijeke, ali nadamo se sa ovom jednom atmosferom u zemlji cijeloj koja je kreirana, da imamo vodu, da je to resurs koji zaista je ugrožen u svijetu, da ga trebamo braniti, da i te naše divlje rijeke koje su skrivene od očiju, da kažemo, javnosti, ima ko da brani. Kad vidite prelijepu planinsku rijeku, čistu kao suza koju možete da pijete, i onda takve rijeke više nema. To je nešto što vas ostavi bez teksta i jednostavno ne možete da to nijemo posmatrate. A ako imate moć da utičete na to, da spriječite dalje uništavanje, onda ćete sigurno da to i uradite. Kada uporedite ovu vodu koja teče u koritu rijeke i kada pogledate promjer ovih cijevi, ova je nešto malo veća, ova je nešto malo manja, onda možete vizualno zamisliti koliko treba ove vode da se napuni jedna ova cijev. Ja radim na brojnim slučajevima gdje nema ljudi, znači samo je rijeka koja je ugrožena. Nemam nikakav pokret zato što je rijeka u totalnoj divljini, u nekoj planini gdje niko ne živi. Ja ne bi znala za tu rijeku da meni Robert to ne kaže. Od njega se jako puno toga može naučiti. On voli ljude, iskreno voli prirodu i radi to tako nesebično i često izgleda vrlo lako. Ali ta satisfakcija kad mi nešto uspijemo svi zajedno, na njegovom licu zaista vrlo je slikovita. Ova borba da se Bog dodesilo prije 10 godina, davno prije nego što su uništeni 100 kilometara naših rijeka, ali eto, da se sačuva i da se spasi ono što se spasi da.